Tereza čita poruku. Kakav je ukus? Otprilike onakav kako i izgleda. Taktilna staza vodi i usmerava osobe sa oštećenjem vida da se samostalno kreću u nepoznatom prostoru, koristeći informacije koje dobijaju kinestetički pod stopalom i uz pomoć dugog belog štapa. Taktilna prostorna mapa služi da ukaže na izgled, veličinu prostora i raspored svih elemenata, mobilijar, eksponati. Taktilni dijagrami su namenjeni taktilnom predstavljanju umetničkog dela koje je nedostupno za dodirivanje u dvodimenzionalnom prikazu. Katalog na Brajevom pismu je transliteracija svih štampanih tekstualnih zapisa za osobe sa oštećenjem vida koje čitaju Brajevo pismo. Legende na Brajevom pismu i uvećanom fontu su namenjene osobama sa oštećenjem vida. PDF katalog sadrži sve elemente štampanog kataloga u elektronskom obliku, obogaćen zvučnim i video poveznicama za video vodič na znakovnom jeziku i za audio vodič. Dragana Kuprešanin, Nevidljivi talas. Eksperimentalni taktilni strip, 2018. godina. Pomoćne tehnologije za mobilne uređaje. QR kod, oznake sa poveznicama za video vodič na znakovnom jeziku, audio opis dostupan putem NFC oznaka za mobilne aplikacije i video rad sa audio deskripcijom namenjen osobama sa oštećenjem vida, koji po instrukciji autora zahtevaju taktilni doživljaj umetničkih radova inicijalno pripadnih volja.